Indirimbo nshya zasohotse uyu munsi zigezweho, Mutesi Scovia yareze Isimbi TV cyangwa se Sabe, ibye nabyo ni ibindi bindi, ndaza kubagezaho iby'Abanyarwanda bari kwirukana muri Canada, 75% bose barwaye SIDA. Musanze habonetse umugabo ukuruwe n'intare ku kigare cye. Ikaze ndi umugaragu w'ibyegeranyo n'amakuru Pero TV, happy niba wahageze kora subscribe, uramenye ntugende umeze nka cya kinyoni cya kitavuze bita igituma Canada iza ku mwanya tubagezaho amakuru yize gatanu kuri gatanu mu bihugu. Indirimbo nshya z'abahanzi basohoye muri iyi minsi haza iya Mico The Best bose cyangwa se abimukira n'abatuye muri Canada kwifuza yise Twivuyanke, zose waba ufite kujya mu bitaro imiti byose Bruce Melody umuhanzi ukunzwe cyane nawe Canada iyo yise Nicki Minaj ikaba imaze kurebwa n'ibihumbi bigera muri 800, abagiye cyane batarapfa zagiye batinda gupfa kubera kubaho neza babyara abantu bakeya cyangwa se abana bakeya ya Debra, abakuze cyane batinda gupfa kubera akaba yarakoranye collabo ariko bakaba bakeneye abandi bantu bakorera mu nkata bakabitaho kubera iminsi mikeya. Twakomeje n'amakuru y'i Musanze, uyu mugabo uko byagenze naje mbibabwire neza. Uyu mugabo rero uko yagendaga haha mu mujyi wa Musanze ava kuri iki kigare agura ibintu apakira ku kinyabiziga cye gikuruwe n'intare, abantu bagiye batangara, iyi ntare bayiteye imiti ntabwo irya abantu. Isimbi TV rero akaba yahagurutse rero n'umuntu uko iyi ntare bayiteye imiti n'inama w'Imana iritonda ntabwo iryana, nk'uko yagendaga aparika mu isoko akayihagarika akajya guhaha ibintu agapakira, abantu benshi bagize ubwoba abandi bariruka abandi bakuka imitima. Tugarutse muri Canada rero abantu benshi cyane tugendeye ku bushakashatsi bwa Minisiteri y'Ubuzima muri 2023, ku bushakashatsi bwagaragaje ko 75% banduye ubwandu bwa SIDA HIV muri Canada, abimukira ugereranyije n'igihe Canada yakiriye ibihumbi birenga 20 kuri ambasade imwe ku kibuga cy'indege kimwe, mu gihe intambara ya Ukraine n'Uburusiya bwari buri kuba no mu bindi bihugu bitandukanye byagiye byohereza abimukira. Canada ifite abimukira benshi cyane kandi ubwandu ni bwinshi cyane. Uyu mwaka rero nibatangaza ubushakashatsi kubera ubwandu bwa SIDA, abantu benshi batangiye kuvayo bakigendera bakava muri icyo gihugu cya Canada bagasubira iwabo kubera ubwandu bwa SIDA bumaze gufata intera ikabije cyane. Ibaze muri 2023 niba bwari buri kuri 75%, ubu ngubu se wakwibaza ko bugeze kuri kangahe? Ni icyorezo kiri kwica abantu cyane ku buryo bworoshe. Ikindi indirimbo zagiye zica agahigo ni ya indirimbo ya Roskana nayo yaciye agahigo, nayo imaze kuzuza miliyoni